nagsasakop. Matod pa ni ko to, yung subon ko ng pangalan nani, ang yung pangalan nani kay Harosko. Pero matod pa ko nun ni alam eh, kam-kam-kog na mo na. Kam-kam-kog. Kam-kam-kog, ulira. Kam-kam-kog. Dami kay dagat, girl. Dami kay dagat, dito kay ang sun, dito kay ang scenery. Yes. Pao sa girl. Hi guys! Try to visit here. Char. So nice and so relaxing. Try to visit here. I already Try to visit here. Guys, I already. ito na pita. Tawa ninyo guys. Ito na pita guys. Look at that. Muna, pine Look at that. trees. There's a buntot. Muna, mag-isakan gahapon. Char. Diba? Look at guys, there's a buntot there. Okay, sakto na son, cut. Nagsasa. Ako po. Cut, picture sa pa son. Ay, Pila ko picture sa ko dito rin. Taon isa ra. Hi guys. Oy, son, magpon ha. Magpon. Welcome to Manila. Hi guys. Oy, son, magpon ha. Magpon. Welcome to Manila. Hello! welcome to our vlog. Survivor AYBM 2020. Hi guys, thank you. We're about to leave na nagsasa. Yes. Lamig kayo diri guys, lamig kayo. 2 days and 1 night at nagsasa ko. Guys, it's really worth it. Yes. Guys, ang Bye bye scenery. nagsasa, hope, in short, and go.